Jadi ini Bank Nifty ni ngomong tabuk tam tongo 10:41 kiora kaisa short khaijani opportunity manai short khaijak tolabo khak hingke norok nukha hingke o je short khaimani hingke bujugo haiking khaijak hingke 42,200 42,273 amhaio khaijak gana hingke omo stop loss tongnai 42,369 42,369 tai bini stop loss abono 86 point stop loss tai bini target tongnai 164 hingke busi tongnai bini target hingke 42,120 42,120 target tongnai bini hingke o jaga Bank Nifty ni tabuk condition hingke tola to hammer candle hai
Mar candle bo mano ingke sing oro call bo khana mo sang mano call bo khana ke obo nai obini sakao bofuro khai mane entry hingka bono 42,373 sakao kasi candle cross khai kese sing call bo khana mane ini benda betul ha ini mana busunya sedih mana apa tuh lagi na tuh pergi pula Oke, apa market jauh setengah saya tadi. Oke, Bank Nifty ni 5 menit chart ang kau hang tama. Saka thangmono bisi thangmai tam ke resistance ke mo tong saka o. To 42,387 of guys resistance tong tai bini 42,440 42,440 resistance tong. Kemudian bagi saka buka kita jaga pura kom non mana. Oke, tai final bini saka ni resistance om bongnai 42,500 ke besar thangmona ini saya Nifty ke buying tong Nifty bo resistance na chongo 17,941 na 941 resistance chongo 943 resistance orgo inke singor tam khaiman hangka যদি no cross khainke bini next target singman mano 18,600 18,000
omno cross khai kaisa candle or tigi kangke saka nifty o hingke bai ni signal longjak singoro nifty o tam khanya hingke singoro long bahag thangmano long position nana tam khanya hingke singoro khaima kamu dobo oro na hake khaimano stop loss bin tongnai aro hingke target bin tongo target to kotorno target prai 18,000 nomni target nai mano nifty o hingke bank nifty bo stop loss hitting nai ani je khaimoroni stop loss hitting sinai buying nang kabo ojon crash kaisa candle kajakang green candle kaisa saka o sustain khaikengke jeng sakan target thangmano bose 18,000 bin first target mono hingke tai tolani hingke tolani range bono jidino 17,919 no jidino break hingke tolabak chance dong market sing banks rok naineke bahai banks rok bo jotoni din down on tongo HDFC bank bo tolan kalaijak hingke oro support najak o support no 1590 no o support bai hingke tebo tola thanai support bai hingke sing bujor thangman hingke 1590 ni support jidino bai hingke bujor thangman hingke bujor thangmano 85 1585 thangmano hingke saka hingke to sakani hingke bahai naina hingke boron him bank nifty o bai keman hingke o candle ni tola thangke tebo tola thanai ke sakani bufru resistance hingke abo sakani resistance hingke abo nongai 1596 1596 sakani resistance hingke HDFC o HDFC bo sakani move no nai tongoba bank nifty o saka bank nifty sakan thangnai sakan thangnai bo tamoni hingke HDFC bank 97 no saka bo kha kabo stop loss hitting kha hingnaino ICI bank khe tam bahai hingke ICI bank ni move bo singma nainai ICI bank tam khaitong ICI bank bo saka bo tongo bini first resistance nai abo hingke bini support hingke to aboni tabo ke next support hingke sing naina hingke sing bono 45 minute po naijai sijaknai de candle se manai sini bo ICI bank ni next support tongnai hmm 859 Axis Bank Axis Bank bo resistance nai tola hai tongoba bini target next target ke tola ni target hingke abo nongnai tola ni target hingke abo nai 922 SBI down no down side on tongo
SBI bo downside o pini next target hingke 594 Nifty trend line bo break khaijak Bank Nifty bo break hingke tola bokang thanai in target next target manai ase the final target hingke tolani 41,606 market control pura BR control khaijak বিয়াল্লিশ হাজার 271 তোলা থাকা মার্কেট তোলা বাক থামন ইনকে yang ganke 42,371 সাকা থাঙ্কে 42,500 জরা সাকা থামন stop loss hit engte isang jak saga bakako ইনকে stop loss hit engani chance tong haifano resistance ju dongo obono 42,371 kaise resistance bini bayoi tala support to nakha babusugo nakha 42,243 support najak ba 42,243 support no sabaike bank nifty 42,120 thanai stop loss hitting tei isangi sakani phiro hai tongo kino rogam hai video rok bwsang naina bagui noro channel subscribe tei support laina bagui like rok khlaidi tei noro kono comment rok khaimano khaimano tei noro invest rok khainani tui bo saino musungo saimano mano tei account rok krijono share market account demat tei trading account khulmo sungkhe link rijak tongo description o noro ayang habui account khulukdi keno kwbangma help nai mano tei option trading rok tamkha khai saimankha to kaham saimanya khe dorok saimana bagui channel no subscribe khaidi tei comment rok swngmano market o tabuk srapsa haikhe dongranai ke market 10:30 ni himi yang ekta jora haikhe market bisino guru win tongo hingke o somoyo chwng trade khaina rok avoid khaikhe chao katal jotoni trade khaina rok borok bagui hingke obono phungni keha trade khaimano tei 1:30 ta somoi ni pore trade khaikhe chao.
market down thang dongha kebon ang samani market ni sentiment hingke down side no tongo put bukhak ba sell bukhak tongo fresh ke entry khaimo sungkha to entry khaimano thaijing puruni kolono thaingpuruni jaga tongo kero entry khainke target tongnai 42100 42120 le target tongnai bini put bukhak thana sungkha thangmano candle যদি না 42271 তলাব ক্লোজ খাইকেনকে মার্কেট তলাবগন থাংনাই খানি বগै তাই প্রায় 1.5 মিনিট থাইতং হ মার্কেট ni ngke tamano down side an tongo tabo gomo break khaike fast move mana chance tong 100 point nong bogei candle dedeno fin ko 42271 bam 42000 to 72 71 ni tolao close khaike first movement 42000 42114 tola bukhak rejection man tongo ke obono samani market dedeno 42000 to 71 ni tola sustain khaike tola bukhani move ni chance tong first move ni tola bukhak candle close khalia saka bukhak no ke nai ni ke singtam nuk ngangke candle saka bukhak thang nai jang jes takai jang buyer rok ko na tongna bagi buyer rok botol saka botol nai jang seller rok bo tola bukhak tongna bagi ingtong ke market ni sing bur call bang thangmon hangke abono 42371 sak thanga sing call bang thangmono target 42560
동지 돌아보. Market sideways nongjagabo. Hingke जों trade kahamkhe bormani hingke ektani pore ragon manai. Nani trade ektani pore kaham manai. Saka ba tola poro जों kaisa range bising tong hingke poro जों kahamkhe trade khaijaknai. Oke, tini bagai asuk nang khai sinai.